To AI sad može da klonira tvoj glas i da pozove nekog tvog bližnjeg i da mu traži da uplati novac na taj račun. U svim sektorima, pogotovo u IT sektoru, dosta ljudi je dobilo otkaze i generalno se diže to pitanje šta ćemo kada AI uzme sve poslove, koje će poslove uzeti. Ono što se do sad pokazalo jeste da je zamenio dosta ljudi, ali da naravno i dalje programeri koji koriste AI mnogo bolje prolaze nego programeri koji ne koriste AI. Dosta ljudi koji su bili prosječni u svom poslu, da njihovi poslovi zapravo otpadaju. Čitao sam jedan članak skoro gde je pisao isto iz IT sektora koji je rekao da je dobio otkaz i da kaže i on sam je priznao da posle 10, 20, 30 godina rada že ja nisam imao ništa više da pružim kompaniji. Ne znam ni što su me plaćali, ali pojavio se porast u cyber security-u. I cyber security je industrija koja raste. Prvo što AI sad može da klonira tvoj glas i da pozove nekog tvog bližnjeg i da mu traži da uplati novac na taj račun. To je problem što nemamo nikakve regulative što se toga tiče. Mislim da će programeri dosta da moraju da pivotiraju taj cyber security.